Ka Maular Shong Sport Club, kawai ni club kesenong new nong stoin, mana kesni sejan jong katayo balala, kalayo ban pelaj pejba no ke jersey ke bertemai. Bad ye kejing ruai jong ke kenhun, ha kejing ilang ke bala penlong kepo kemadan kesenong new nong stoin. La ban kedau hang ni baka Maular Shong Sport Club, kadai ke kenhun ke balayo ban kori ke nam lado aka First Division League jong ke NDSA nong stoin, house nem balala, bad menta kala kiu syuka kerdan Super Division jong ke lumpung NDSA kaban Selongshen. Ya ki jersey bertemai jong ketika klub layo ban pelaj pejba do ba ton sing langren rang ba dong ke Maular Shong harangkat kejing don lang manager ke sport club Dr. J Yau Pniau u coach ke klub ba kidor suwer harangkat ki wepan bad hakani ke sngi kala don ru ke presentation bad I'm sim kirang ile kai jong ke klub ketika uniform jong da dong Maular Shong pelaj menta ke sini kami sini kalong William bang ku akan ansi di players ini selek nang kene bang kadang de kesin gong juga dong ini bang kio kan rasa menilai supervision kadang sekolah supervision buat kadang de kesin di gong berkain stand yang lek ni ba kiwi klub kidang la ban melak mentiu football tak ba ai musim ni dia sebengi lekai mar kini kita yo banwan hi kalau sedang supervision ini jersey kita di sponsor ini kan ya AJ Motor dan di kita di badai benani na dong ini sponsor ini jersey. Itu ide nadu pengitak naik dalam kadang mah ngilak lekan kadang dan rementa mengilak kam yung lah dan kam kacang yang syarap kendiat mah ya kadang ke sports club kuno berkiu tan kena kadang ni bagi dan kesap bat gawe ro ni kipor pangwat kam gawe gawe jenjar de ke football ke de gawe ka kalat kelenti sama lagi jongi bagi yo kam pejam syal sisni bakila ban kam kiu syapang kam tam ni na west kidang dunam ha kiba poi jengai poi jengai ke jeng lekai ki de kaniro ka haknik ngiru ngile kini presentation tang mana men sim ki marwi ingi don kalawai nai de kata kalawai de bandan bafrat ti kata is persyang tebe kata syarat kata ganti ba fiat kenang ba ka kandang kejing kerman kejing abede bat ki players kidai ki players kiba nakane kathan nakane kaslong jongi te ngidon iway player panaboy ba la lekai na do muslim tementas nembu iyo banele kai hakani kalik jong supervision baka tim mosong kini ki players bana nakane kathan yang national ki sa behani tenre tu boy tu banaboy tu sa besene adu dakot kali ni pendiam ni ki sport club